Shukor nakaslem jong unong san hima. Unang yalam ka United Democratic Party uba alantri of Dakar, uloong baka UDP lingba ka jinglong executive member jong uba po lingdo HKHADC, kala trading manpinkring ya ka license khayi lani ka trading license, hadu baka office Menteri Rangba du kari Narendra Modi, kala tuklar bat ka bu jingkli. Uba Dakar uloong bawat Menteri Sarkar uba ALHEC uba Deiru MLA ka BJP ulayu kejat HKHADC na kabenta ka kam khayi jangki weipat. Kumjuru MLA ka BJP uba Sanbor Shulai. Uloong ba kini kide kimati ka United Democratic Party lingba uba po lingdo ha kapor ba ushimti kum executive member ka tanat khayi HKHADC bat kum MDC ka Jayao constituency. Halor ka jingdan ki bakwa ya ka article lais pa nyo puway, bat ki baya khunru ya ka election MDC, uba Dakar uloong ba ha ki ba syampang bat ki balas ngautu ka article lais pa nyo puway ka datang ka jingpen bit, namar ka article lais pa nyo puway kamla bandan lang ha ka 6th schedule na ka benta ki judgment reo khasi bat jantia ha Meghalaya. Ula ainok saru ya ka judgment reo Mizo ha Mizoram, kabala no ya ka district council ha ka 6th schedule jong ka riti sanchar hadin bala yo ya ka article lais pa nyo puway kat baki way pat ki judgment reo ha Mizoram kum ka judgment reo lai chakma bat ki way kilayo ya ka district council ha Mizoram kum tau ni unong yalam ka UDP uloong baka paushai menta baka takaseng kabakwa ya ka article lais pa nyo puway kakwa ban aino ya ki district council shaki way pat ki judgment reo ha Meghalaya kum ka judgment reo coach Rabha bat hajong ba pol lindo kumu em ula king ba ya ka trading license hadu ba kawan ka jingkeli na ka office jong Menteri Rangba du jong kari India galol kata minister ba ALHEC ru hakwan yu kejat district council na bantah di ng kesan di kelajat bat kumju iba Sanbor Shulai MLA Bulan Buram jong ka labah konstituensi ti kata kadiga mati jong UDP lemba kajing UI jengai ba pol lendo kum MDC nang ni na po Jayao konstituensi masukwa ng mga pangita besu dan saya kasih jong kasih sudah kumbala keren kebat kumau i di ba sela agi beliau ba syampang di basta kapau saya kedar ba kari tangka jing penbit nomor ba ke 371 tamla ban ku exist but ke 6 schedule khamtam hajla Meghalaya kumbe pilai i saya kedar hapo Mizoram Kimizo kimyo district council kiyo kilai chakma skiway ki judgment dia kani kapau kumba kani ka party ka ba champion ni ka 371 kakwa ban kunyo district council ya ki coach ya Rabha dia